Breaking news, putar rakyo hormu ke neptulong. Lahorejan naka checking ke dalong panihum. Atrak long pen bearing registration number NL0AE4382 along pen putar rakyo hormu mate heroin ke neptulong. Bangso rakyo hormu mate heroin pangrum pen sabon ahom. Hom haru isra hom trok ke trok sabon hom long pen si longpon. Lapen pangrum pen lindra gram haru ke thom rapho an bagduti putsi raikom sai kitum pen kacini ko. Lasolong bahini kacingnak. Bahini kacingnak kek amen lo pen lo. Aijul hindikyuk ata ningkan phokep nirabangke Dildar Hausen ata ningkan trainer cap lapen bangso kiton ke langa sailong ke cerabdun Lahorejan PPC 20 CRPF Ravi Gill lapen civil police lapen di SDPO Bokazan lapen di assistant by OC Khatkhati police station OC Dilai PSIC Lahorejan PP atumsi cerab citodun nonomat kido ana sai doan sistemi SDPO Bokazan alang itum pensi cipari dengpon